Assalamu alaikum dostlar. Bugün 10 Mart Karakol Mal Bazar ortoңku eşik menen girgen uçuruz. Kişi köp, mal köp. Bugünkü çıkarılışın demirçisi adattagıday ele Alfa Alum Plast Isıkköl plastik tereze çıkargan kompaniyası. Oşonu menen birge dostlar Irkut şahrına bizge jumuşçular gerek. Aylığı 60 minden 150 min rublga çeyin. Telefonların описанияга жазып коём. Kimge kızık da olsa жазыңыздар. Kança ekan ya dostlar? 30 erkek. Buna dostlar 30'ga erkek. 2 ay oldu ekan. Paroda sor ekan. Yaxşı. Sizlerdiki kançadan boldu atiyaga? 13, 14, 15, 16, 20'ga çeyin dostlar. Bugün malın sаны öte öyle köp. Burgaç erkek. Kança sıroda sar? 25 sıroga düşüptür dostlar. Ya как всегда грязь лечения достар. Burgaç erkek. Kança sıroda sar? 25 ekan dostlar. Oyda çıkıp durup koylarda bir görüp anan arka oylar menen adattagıday bir düşölü dostlar ha. Kişinin sana ötölü var. Kança sıroda sar ya? Burgaça? Boluşu 27 bugün mal arzan dostlar. Çöptün bahaсын уксаңар вообще эле потолок тухуңар түшүп калат кудайым. Канча sırodasың ya? Burgaça erkek bu. Erkek. 24. Sizlerdeki kança ekan ya? Erkek burgaça. 29'ga ekan dostlar. 29'ga. Bugün mal alıp olam degenler çıkkanыңарда arzan mallar. Жақшы кезинде ekan. Kança ekan ya bu? Kança ekan ya? 30'ga dostlar. İki diş. Koçkor. 30'ga. Yaxşı ekan dostlar. Buyoqdan battagyn aylanayın. O merdinostlar kançadan ekan ya? 12'den beri. 12'den ha? Seninkiçi kançadan ekan ya dostlar? 13'den. 13 minden. Ужасный battag ekan aylanayın. Pay. Kança ekan bayka ya? 70. Bu kançanчы liniya? Qaysı liniyanıkı? Tuzluku. Kançaga berip salasar? 70 dostlarına kulağım. Ya. 20. 70 O 40 yıldan kança ekan ya? 15. Koylar bugün kımbatıra ekan. O ökö kançadan sırodasың ya? 35'ten beri. 35'ten. 35'ten dostlar. Yakıcadagı Irkut şahrında jumuş boyunca dostlar nomerlerini kaldırıp koyun. Çalыңыздар, сүйлөшүңүздөр, барыңыздар. Жолуңарды, документтериңерди бүтүргөнгө бүт өздөрү төлөп беришет. Силер жөн гана барып иштеп бересиңер. Telefondorunu taşlap koyum. Hayırlınızlar. Kança ekan ya? 30'ga dostlar. Dagı oşondoy эле биздин дагы bir demirçüyüz. Alfa Alum Plast plastik tereze eşik жасаган ишкана.
Алардын да телефондорун таштап коем. Кимге сапаттуу айнек, сапаттуу терезелер, сапаттуу эшиктер, заманбап материалдардан керек болсо ага да кайрылыңыздар. Канчадан экен экес? 22-лары 22-ден экен достор, ургачылар. Силердики канча экен шоп? 34 достор, бул да ургачы. Бүгүн бактак нереальный экен. Мындан айланып баспаса бактак мрачный болот да. Канчака музасы менен? Канчанчы музасы? Канчанчы музасы? Ada kolay Жол көрбөйсүзбү? Канчака муз? 76 сыраттан байке. Канчанчы музасы? Я, Канчанчы музасы? ол 5-ші музасы. 5-ші музасы. Силер да ачык айттыңар, ата элдер бүтө эле экинчиде кирипти. Достор, иш аябай көп, ичи чыла. Азда бир аз кыдырып. Жолго туруп алып турсуңар да. Çıkmayızın böyle baralar. Bu kança ekan ya? 55 ekan dostlar. Onday баттакка кирбей эле кое алабыздар. На сегодня ушундай эле экен баалар. В общем и целом примерно да. Öyle. Çok kötü değil. Kança ekan bunun bası? Neysinden eseplep durgandan aytып чапты. 100 секунд өтүп кетет да. Жооп берсең, жооп бербесең дегендей болуп. Канчадан болду? Мына достор, арзан 42, 32 мына глейгендер. Чоң. Бүгүн келсеңиздер болмок экен. Чөп. Баасы кошмарно кымбат болот. Анан чөптүн баасын укканда шок болосуңар. Канчадан сурап атасың? 30. Эркек экен. Сеники канча экен досы? 30. Ургач эркек. Ургач. Бул дагы 30га экен достор. Сындай эле көчөгө чыгалы. Баттак. I'm sorry экен да. I'm sorry. Канча экен я? 35. Эркек, а? Эркекпи? 35ке эркек. Бүгүн койдун баалары кымбат экен. Караңыз, чокойган кебетеси кантип калды. Так, ошо достор, бүгүн ушуну эле көрүп турула, базардын ички акыбалын көрдүңөр. Ары кире албай калдым, чогуп кетчү дейле. Каналга катталгыла. Катталуулар аз болуп атат. Силерден эч нерселер кетпейт достор, катталып койгонго. Ошол жана айтып аткан Иркутскийдеги жумушка барам дегендер номерлерин калтырып коем. Айлык акыңар 60-тан 150-ге чейин. Жол, пол, документ, бүт чыгымдарын өздөрү төлөп беришет. Каракол
TV, Қарақол Live TikTok каналдарыбызға да қаттаныңыздар. Барыңарға рахмат.